شالو جيري مالي من أسق همام الدنيا لبشاري مالو مرونك داوي دازما لو المراد بني لو مرايا وضايع من قدر زجمرة بجلو جنة نجح أذكر نجح بس ببيع حتى يدير علينا دنكي ونكزن ده قانونا في الظالم قانون في زور يسبب بين موسى ve meleketine ve melberin fardı bege bağdı ki bu kerem de bu abemin çebe kabet ahiret abine desteğe hoştedik ama aktım aybe peşme يكينا رحمة أحمد بارك عثمان غلامر علي دار رامسا ثم بالميرا ما تدان غلامر رحمة خير بلقي شيء أمير شايك هاول ذوي ذرون زبدي على كل قول رنا بلد قدم هلا بولا قدانه متزوم برهمين وي كداوي على سر وجه كردي يعني وجه كردي وبقشتي كو لولات سويدي كو بجن سورغونيه أبيج كلك مزندابو باندورا وجهوي على سر جواكا كرد أو أخاطمان ما أميجنيك بيك بنركنين محمد دوزون وقت ما قلت كيرو تايبتي مجارة ما أوه كسين كما قلت برد ناف كارو خباتين سياسي دابو محمد دوزون بخوشي يك كارو جوان خبات كارين چالکفانين سياسي بو تايبت من دين محمد دوزون از بیاجی بیشم بری که در باز تابعیت من دیابم محمد دوزون بخواه ده هفپیوین خود دی بیجه هگر که از نهات با ما سویده بلکه من دست بکار و خباتا نویسکاریه من نکره با تایبتی ده تماما برهمین می سویده ده تایبتی رومانان ده و چیروکان ده جی اف در باسته به چما بریم مال بریم رو ولاتی خود مرفته که تایبتی ادبیات مجارا ادبیات سرگونی که محمد دوزون و ادبیات سویدی تمامی جویت حساباندن یعنی ادبیات سرگونی دورت ادعای اوه ارمانی میشی اوه رمان ناسنامه یا گلکی دافرین از برای پرسیم bu kortasyon tarzıydı. Peki Mehmet Uzun har fungerat som en mentor och en vägvisare. ممو محمد دوزون هات وقت پیشکشیه که وقت رهبره که جمره وقت گود کسی که کو چرا که جمره دویجه بمره حوالی کر حتا بدری. Min far lyssnade på en hemlig och förbjuden radiostation. بعد من الراديو که بدزی و قدخه گوداری تکر. Radio Jerevans kurdiska sändningar. وشانا راديو اریوان آکردی. När radion, som var en stor nyhet i vår mycket enahanda tillvaro, började tala och sjunga strand, folkvisor på kurdiska, råkade min far varje gång i extas över situationen. دما کو دوره دست پوشانه خود کر و دست به ستران کردی دکر و دمی دیسا یعنی باندوره که مزنگله کی ل باوم دکر و باوم دیسا کتنا فستین تلهب بر. چما درباره سرگونه درباره جیانا سرگونه و ادبیات نه زیاد بیاوی برسن. خیلی سپاس. هر چی آخر